Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Keď budete počuť tieto zvuky, tak to moja babka pozerá. Som stále u tata, takže je to tu s tatom. Tak ona bude sedieť tu. No tu. Sadni si už. OK, mama. Ty sa. Choď preč. Mení batohy sme si zabudli. A stoličky, to je už jedno. OK. Môžeme tam dať batoh. Ja tak budem mať tu batoh, jak mám vždy ja. Bude ho mať takto. Dobre, deti. Vítam vás na novej hodine. Vypadnite, toto je moja trieda. No idem sa pozrieť, aká ste učiteľka. Deti, toto tu, čo sa tu učíte vôbec? Deti, to nie. Žiadne takéto. To musíme zmeniť. Prečo to nejde, to je nezmysel. No a teraz vám tu napíšeme niečo. Jeden príklad, čo by ste mali vedieť. 1 plus 1 rovná sa. Tam máte rovná sa, lebo to je koľko detí? Pani učiteľka, to sa tak vôbec nepíše. Dá napísať úplne inak. 1 plus 1, pozrite. Takto. Jedna. Počkajte. Rovná sa. No poďte niekto. Nerdka sa hlási. Pani učiteľka vyvolá nerdku. Nerdka ide a píše. 2 pani učiteľka. To nepíše. Dvojka sa píše takto. Aspoň tak ja hovorím. Dobre, pani učiteľka, prepočte, poučím sa. Ide nerdka. Naspäť. Rýchlo skáka ku oknu, aby ho mačka v tom istom okne neslušala. Ale to sa presne stalo. Ona žere len suši, neboj sa. Takže tam môže byť. OK. Ja tu mám hada, pani učiteľka. Ten je proste len jedlo, nie je toto. To je to isté ako tá vajčka. A ty? Ja mám vajčo. Tak deti zvoní. Nezvoní pani učiteľka. Až teraz. Krásna je tá mačka. To je, Tak sa majte, deti. My sa ešte pôjdeme učiť. Oni majú stránku.
Ona videla oblečenie. Čo ho zobrala. Jej brat išiel tam na záchod. Chce tam ísť tiež. Tak sestra išla ďalej bez brata, ale strážila mačku. Tak, budeme tu žiť. Tak ono sa prezliekol do toho trička. Za posledných 30 rokov federácia vo vzťahu k Ukrajine spravila najväčšiu chybu, že dopustila Ukážu vám, jaký špagety doma vařila moje máma před 35 lety za doby komunistického Československa, kdy v krámech nešlo pomalu nic koupit. Naše rodina byla takzvaného dělnického původu a rodiče pracovali ve fabrice. A o italský kuchyni tedy neviděl nikdo ani hovno. Do pánve olej a orestovat cibuli, na to na kostičky nakrájený točený salám. Co si matně pamatuju, tak tenkrát byl mnohem lepší než je dneska. Na to rajčatový protlet z plechovky tenkrát jiný nebyl, byl prostě jenom jeden druh. Na pasádu úplně zapomeň, to nikdo nikdy nekoupil. Tomu se přilila voda, máma tam ještě dávala masox. Tenkrát se to ještě smělo, tak jsem to před 20 lety v naší rodině zakázal. Hodně česneku a majoránky, protože takhle to Květa ve fabrice říkala. Já si z toho sice dělám prdel, ale mě to tenkrát chutnalo a žadal jsem to i studený. Tenkrát se ještě špagety lámaly, aby se moc nezacákal Nix Levante dole. To já neudělám, už takhle skončím v italském pekle. A samozřejmě nikdo nevěděl, že pasta patří do omáčky a ne naopak. Vařím to vždycky rituálně jednou za rok jako vzpomínkové jídlo. A říkám to u špagety Gustava Husáka. A taky je to jenom jednou za rok, když strčím do huby Aida. Tady prostě musí být. Tak čau. Steven Anderson. Thank you. Frau von der Leyen. Ďakujem, pani von der Leyen. Ste nám na pre každú tému. Aj televízia Slovan informovala o učebnici sexuálnej výchovy pre deti vo veku od 10 do 15 rokov. O učebnici, ktorá pobúrila ľudí na Slovensku. A preto som si našla čas, aby som si túto učebnicu. Drahí Slováci, z pracovných dôvodov nemám čas veľmi komentovať. Väčšina Slovákov si neuvedomuje, že teraz počas prázdnin sa deje zakrytá normalizácia, tak ako v 69. Prečo? Všimne si, že možno herečka, ministerka Spice vyhodila nejakých činiteľov z divadla, nejakých riaditeľov. Mami, ja si potrebujem namalovať vlasy. Part 2. Trošku aj tam Čaute. čas